ni kutangira porogaramu y'ubuhinji n'uburisa. Umuhereza ndi Ivan Tsime. Eberebi turiyo muhoro yitu eya Vision Group eyo muhinji n'umurisa wo mutano. Hati twaza omurikitwe ntungamo owani wabine Josephat oyine famu ya Zero Grazing. Famu eji nereberwa manager we Ngabirwe Odan. Kandi okutandika kwa famu oku famu ekatandika barukuri sente ezirukwetambuza rero omwaka gw'2020 batandika endisa eya Zero Grazing. Izina ryanjye nabanyita Ngabirwe Odan, ni nkora nka famu manager famu eje ya Mr. Nwabine Josephat. Yatandikireho emyaka ine nyuma konka famu eje mu kutandika ikatandika ya free range. Ente tukazigenda zishuma zo kuzirya zamazi garuka. Kandi akarimo ente zite zakareze nyankore z'amahembe maringwa. Konka bwa modern farming kuya guverinoma ija hatwagumana bahindura mbwe mpaka hayitukozereki ahituri. Deni atuma akagwa 2020 corona aho yatandika bakagera ikitekateko cyo kutandika Zero Grazing Unit. Hata bafana materials bayombeke bije mukureba bayombekana za banka zizi mukureba niko kutandika hwente bija ba leta batandika nenti 5 hata bagumana bongeraho. Konke zimwe batandikire nazo zikakumuko kumuza hansi nambwe nibero muri yezo zicurumumu mbwe ntati twaiza twagumana turonda mu breed nabwo kwantwenda breed nungi z'amatemingi ahubwo tukara twagusigaza zo ko hansi zine matemingi kare konkate cyuruho ntuguma tuhinduro ko hansi ntureta nkahi nturetom hambwe ninkenyena ezikubanza shikire kwema yahika kuzara takazire twa nkameza abire kuburayo tugire tomate yiromu tugisaje kwenangwe jika mu matema rungi. Entezi okuzirebera nibazihingira ebinyansi bazihacacu bakora hey hamwe na silage kwenda nguzikakamwa munonga. Entezo kutuzirebera entezi tuzikutambura kureka cyamane kizukwanzitambura mukakika exercise zikakora zeza zigaruka. Kutuzirebera ntuzitemereme ebinyansi ebimwareba tuzishara tuziretero muzonziriro mpaka. Ombinyanso umwe twatine mu kibingo tine mu binde binyanse bitwahingire bya brakaria na za panakamu ezumwarebo ku den tuzinjana nebicori tuzikora sayirege. Tuzine na rojimuzi tuzitaburo mu mbinyansi kwendemere shemere kandi zigena proteins nonji omumagaragaza. Rojimuzi ezo twine mu silver leaf dismodium, twine mu coriander, twine na sweet potato veins aga mkamba tujitema tubireta tubanza tubidryingaho kashayitano nato nazo tubishara tubijanze mu kibingo na nebe nyansi bya brakaria hata zona tuzihera zicamo konka nahandi atuyine bakweta concentrates entezi ntuzitera mu cacu eje tabwiremo na soyabini tugiye hingira tugiye twaracoma tugisisa nayo tugireta tugitabura mu cacu twine mu monyo nago no premix ayo tutabura mu abwa minerals hata entezi kwenda gusufuna amagara marungi. Rero ratwine necyonyeco nacyo kuzibanza ryaziye mu minerals mwene akuriya nukokwe. Ahamagaragazo no bareba ngo bakoresa imibazi yo kwita engoha eziri kubana ziteganisa amatungo gabo barukwejonisa abakugu. Okurebera amagaragazo nizurwara previous rezirigero kurwara entenki nazo na zatushobera konka twineho mushaho tumutera aje abantu we yakoraki yaziragora ukuzozya ntuzozya kurigera nkembazo kweba negamba ushanga twice in a week ningo mu once in a week konka twantoza once in a week ntwantoza izo ari rwakashatu kandi tukozeje mbaze bajyanga umuze twice in a week tozo rwakashatu toza n'urwa mukaga mwe tugeza kuzirebera mbaze itukoze mu kuryoza rogwa dio dipu harogo no gwasanga twazi mu kike cya mitwazi asanga twazi no twazi amitwazi
ekutumara twaza mu kikeje kindi cha dio deep ito tukoza dio deep ahubwo kuba tukari akaro spona unka spona ija yabura hwaho mwe nateje twakigikozesa ati dio deep ntwantu tabura rushe yiba kweta 1 to 1 then ejeji amitwazi ntwantu tabura rushe ya 1 to 2 amizi ritemwe rero mbazi mirzezi ibiri bine ebihandiko ebikworeka amagara g'entezi okuzirukuzara okuzirukamwa hamwe n'entasya n'enshohoza ibitabo birorko dizurho yarwara mushaho kwakwija siga yahandika hatanatero mbazogu naragurisogu yerwireki by'entasana n'enshohoza nabyo biro amatagitu kamate bwirobu ntugaguza a 0 milk mbwenu kutugiyo muntu nko kutukoraki okutugaguza konka in future twine plan yo kubanza ite twenka tuketera okura then twamara tukayeza tukabona gukora variation ago kuba future plan twine kuba kuri center hama ente 20 turi kuba ntuzexpectinga muri tazi 100 and plus ati farm equipments zinesha hezi twine chafukata ni twine kutushare binyansi konkate bituban twetage bindi nebingi hati nka tractor ujya ngutwine nka tractor ujya ninga ushange twine nka twakafunde motoka ito kushanga ni transporting ankemera abo kwanora ntukozesa manual amaniga abantu hazana batambura nka haringwa kuza kugereta kugisa tukuza kugishara hato shanga nawe mwe nawe yanafuwamo umbuhereza mu equipments zente pa nawo twine chafukata n'ikindi na nebombe zo kufuhira mwenu kandi ate twogesa nizitezo bine stoha ya farm erimu emibazi yente amajuta go kamisa hamwe n'ibindi kandi ngo buyonjo bwa farm nubagumera munonga omubwire bw'enjora store erimu emibazi yente erimu eje myonyo amajuta go kamisa aiga kubagari ijo neye mbazi obuyonjo bwa farm bwe bugumere okugambira amazuma abo kubatanura obwiro buno bw'enjura haza mwene nkenta izukurubatera tuhashanga haza umuntu enjura kwe kufiteraho munonga konkantu tugezaho nitwe nko kukureba turatwagezaho shanga tarufahera munonga abo kuba tuza burizo mwana natawushikamiza kuba konkate dakika zingano za kuragarikira amashaga yakozereki gagarikiwe kandi zagarbatirire nawo kurara kwazo aho kurara urantu ziteraho buntu zizumunda zo bana yazinde ko kurobwa soda sti zana izayende nkokora kwenda kwerinda obukoko obukoretwa abantu abakubana baza omufamu egi nibenda kuzitara dero bakakora foot bath ekirabahwere kwerinda obukoko tumazire kukoma tufamu yona twasigazaho getemwe na wanu utahamu mwen tuteka kureta materials twenda kwija kubantu tugura mbazi noro kirinzi tukabantu gitaburo mizi hato umuntu waza kufitamu we nakabana yaraba mukurindo buhangwa kurindo muhangwa tukikora abo kuba tuyine miti tugitabo bundi kandi umuteganije abukubana bajyangwe imiti nerete njura kandi twine na nante nyinjo ko mfamu zo kushanga ngo zarbatere binyansi zakoraki zabimaraho amizi aguba rukoresa aha famu egi nibagatangiriza kuruga aha mabati bagata omutanka kandi ombwire bwe cyanda nibapampinga amizi kuruga omudamu amizi go n'amazima gagenda harvestinga kazo mpipe tutwara ombwato tukujya ngo hataho tutayisa umutwe abo kwa buhingi hona hari tapu nyene yine tapu n'entezi no bwato bwazaho nizaho zinywa ayizigetagira kana nezo kwansi nazo no bwato bwazo tukujya ngo nizijya kunywana neze ngo ziretereke ngazazurwe nazo ziretero burwire amizi go tugine amizi sosi yago ezo shantu kwesa rain water aho kuba harvestinga hayibati gashuma gazo mutanka hatagagaruka gazo mu bwato konko bwire bwe cyanda tanka zayoma ntugendo kwa hansi twine yo damu hati pumping amizi gijagaza nkai gazo mutanka tugaruka tuhereza ki harvestinga amizi tinka baragukuba tanke gine ya rita nkamitwaro mukaga ubetano bani 15 tinkumanya konka harvestinga amizi mingi nagitukoze so mukanaga na genjura
abo kuba nakugira nte byingi ngibitakakozere kurukora nke cyatinjya ntate ndeba nka tractor misho ntate njya twakufuna ka tractor atemre mu ikayangwa kunkambwe nito tukugira ngo hato tukore iki ngo turenga hato twachikora twacheze iki ampora Ngabirwe Odan wari kurebera famweji konka ni wabine Josephat mukama wa famweji kwa kubaruho bakora hamwe anibija turambura tutambura batambutse zabo tambura umufamu nebe abantu bakora biro bakumara kunuya babanu babitubantu tukora abantu babireba abakoze bibahikahwa kuko umwazambwe ni mu mukarambura nkebe bamara kuno basande bibona ntubatubina barukufa bashanga nkemere tari muninga yaho babeto mwa bambuza kandi mereka yakora ki bene bija tukujya ngo baze bibazo munju babyama bakunde ente zabo hati nyono kusupervisinga abakozi abo no kurebe ente kusupervisinga entezi no kurebe nambe yentezi zirzita zuru muzona no kurebe mereji eru mu mwana yataronka mbuza nyino kozesa abakozi abo kwija kora bakajore barazi bakora kandi bakore kiricyo ukingise binyansi no kureba mbwe n'umurimo yo na hafa mukagambira abantu bakije bakaza kwazitara omukuyamba abantu famweji nekoresa abantu becyareki kandi no bakora nemishomo yo kwegesa okubine kuri sente abantu abagetorira becyareki eba yambere munonga nangwa nabaharingwa kandi nabo kandi bija bakafuna mino abo kwa abantu ati nkaye mwareba abo kore mbinyansi abo kombera nababurizoba bo tubara ha permanent salary bono bija bakora eshaza kikabakora ki bata azantu bashashora mwe nati nindanka famweji yo nekozere ki neba yambere mu ati eba yamba mwe no bamara gukora tukabashashura hatu bafuna intasa nabo bagiye kibayikora muko umukoko wabo kubashomesa kuri sente tukafuna mu mushomo nabeta bayetindinga nabo kandi narabatanka kikunda abo kwatinke bwiro bwinja atinke binyansi namujyanti gendo tameki nanachumanya kandi cyurumweki atinka roji muzi kutansa roji muzi na neza pasture grasses zino babimanya okuguza amaten baguza abantu baburijo abarukwija hafamu hamwe no kugatambuza bimwe ahabizubu ebiru kubateganisa n'indwara bitu nibejonisa abashaho b'amatungo ntuguza abashubuzi inkente tuguza abashubuzi abo kupakira kutwara amate inemu abantu abo aba hoteli nibija bagura ati hina bituba twine tukamanya ngo akakwatezi nanandarata 20 burizo agashaga agago tugenda tuhiko mu center twine umwana urho abwecho kutwara amate gukora ki kugaguza agashaga ntuguza abashubuzi inkente tuguza abashubuzi abo kupakira kutwara amate inemu abantu abo aba hoteli nibija bagura hina bituba twine tukamanya ngo akakwatezi nanandarata 20 burizo agashaga agago tugenda tuhiko mu center twine umwana urho abwecho kutwara amate gukora ki kugaguza agashaga atahanteze nozireba hininte zikanzi kamaje munonga nteruka martabir ni 528 pa day atente zija zarwara zuzabe nisingayo habanzemwe jeji haza hwendijo na yakora ki wirokwezi kumwe konka tuzakateriye nambwe nati zahwaho konkambwe n'amategija gasharuka nangwa zabanza no kurekeraho kamwa konkate yabo kufa yo kuragura atazagara zakora ki atuzimunzi speaking nambwe ekizibe cyo kuremwa kwema ecyo ninda tukakimara abo kubaza kaze makwema wa AI yakar hari nje cy'abantu bakano bakoze AI kandi akar hari ukiza kumutera sumo umushanga tariho ari inkantungamo ayaza kugeraho wawagire bakasheshente zibashizirisha 5 umutera ikikasha mushanju aija we afa yako agumiza makora ki ateka yamizi konkato ejo shanga mbwiro go mission tekando ranindagaraka kora ki kwema mwene ki twashanga kiriye kizubichama inte zabura kuzara hatwashobora nje twasheme tukateka mwe nimi nyene cyateke kizubuni ndachika kikoze ki hateke ndachakira kizubu kindi na numwanya gwitu no gwamizi abo kwatinka inga nkebicura hatupate mwamizi gagisharaho gagiteganisa munonga mwe natayo nindanko ndetire nkarosi
abo kuba ekazi zinabe impingire hati niyo kicweka kucyasharukireho hati ni imporanyo yo mutuma ni nshasha bwo kugikatiretera rose. Amashanyarazi tuyina amashanyarazi twese amashanyarazi. Hati nko muntu gosa bwa rights. Ya kama abwa rights kuba twakatangiye pese zikunanka kushanga ngo twese icoma cy'amashanyarazi komse cyoma. Hati twese abwa rights zonka. Obwa hati nabakamarta inshanju buri zoba bitubine ikitekateko cyo kwenda ngo mu biro by'omisho bahisye ente 20 babase kutunga rita z'urwika bena rero babone kutandika gukora yogati hamwe n'ebindi ebiro kuruga omati. Future plan za farm a diary twenda kujya kubanza kutamwente zahika ente 20 tukabanture tubara ente at least average zindu taruta 10 per day. Hata umwetu wentu funarita maganana hata funarita maganane zo tubone kutandika ku processing amate abo kwa twenda tandika processing amate ati kandi ushange tini matego kumara kandi atamanyiriza abantu products hati ziyishange zakora zabura ato bwiro buntu atwina amate rita kinana nshanju kurugero umuntu zitukama ato munte umomu ntukama mwente ina umuriyeze muciju deno ko hansi ntugaraka tukama mwe zindi zukwetambuza indigenous Kretito ntuguzar 12 abantu abo kujagiya habo kwa mategito gabonire mwe no muntu najagura amate kinte cyakora cyakuma mwe ntuguzar 12 tugona ntugaguriza umuntu ari ya booking ati ni ndarata 20 tora family food security abo kuba ntwehingire bicuri tushaze by'abakozi kandi twine no rutoke mwe tugura Odan na habura abarisa kureba ngo tubahwa mani no barabe no baraba umukuteganisa bwa kwinji abantu mwe nka manager nyowe ni nshaba hari abarisa bagenzi banje abo kuba nanyeze syandi yo murisa umukinzi cyo kurisa bakeje imbiremo amno abagira mu diary bataka kwa mani abo kuba yino ukajya ukatamwa ukajya tucyana nkire kure kigwenka abo bwanke nyuma hina matobu gasharuka gakasharuka abantu abingente bakandi bakatama bajya ngo bakoreshe babirigemo kwandi ratugarize gagaruka de yagarukaho kandi atubatandika gukora ki mwe no gumisiriza baburisa oweriza no kora amagoba nyinshi akarokora ki abo kubentezi no buzikurwa ukashanga mwenu wata munyingi kandi wanda kutama konko tikanda kuterebeshuka cyanke no gumize nkai mpaka guma mustari yebare owanyagitaho aha program eji eyobuhinji no burisa ehuritu eyomuhinji no muri sawo mutano negumezamu kandi ko wakuba noyenda tukutayayire aha famu yawe omuhureji no basa kutushikira aha office zitu TV West Boma Mbarara ninga otere producer wa programu eji aha 0 mushanju ina 2 25 15 2 omuhereza ndi Ivan Tsime katurebane orwa kabiri orugwija omuhuru yitu eyomuhinji no marisa wo mutano